Hello DVC azau tunan zate lunglom te inun kuikanin tlain ha to chung thong pang karak chimlai ha khwa COVID-19 zutna achon mi minung patha chunga minung pokwa an dam chang I si in chwatar an si chang ha kha a COVID-19 zutna achon mi nu pakhat long atang chang tia thong kan thai chinram kul COVID-19 irumwin na phutol ril nak le tlan tlak nak in chinram chung khokip kholu nak a COVID-19 zutna an ngei le ngei lo chak an si pi thong sungan dam nak zung nul chwa ning te in khochung alut ding mi pau chak di an si COVID-19 zut nak rai chung a cham han in tangka lut angai lo mi zong in chung khar pakhat a tangka chat thongkul chio bom nak pek an si ha kha khwa quarantine center hunli a quarantine cha mi di lak minung som khwala pathum an si tia thong kan thai November ni thlai nga jinglai similam pathat luka mutupi in sami le akal ding mi thil promoto among tun hale azul tun ha chu mindet kholu nak a an ngandam nak an chakna I minung panhi ni COVID-19 zut nak an I chon tia thong kan thai zut nak a chon min ha chu mindet khwa COVID-19 zut nak a chon min ha zau khen nak hun a chia an si chun November ni thlai nga thiam a khai kam kholu na ke moto mong tun hale azul tun ha an ngandam nak chak na hun a COVID-19 zut nak a chon mi minung panhi mu an sive November ni ro khai kam kulu nak thiam a COVID-19 zut nak a chon mi pakhat mu than ase COVID-19 zut nak a chon mi ha chu COVID-19 zut nak a chon mi thlop nak si in a zau khen an si tia thong kan thai ha kha khwa ding ti pek ding khon nak kalan sing litlum ti khon nak chu athur chang cha a tomwaw ngai tun hani thenhlim nak an tua tia thong kan thai ti khon nak chunga these atang mi an chu adi I ti khon nak tlang athur mi pol zong changhlim te in an tua hi thenhlim nak an tua mi ti kalan sing litlum ti khon nak hi ha kha khwa sangkip ni amhan mi din ti khon nak le din ti center nak se an cha nak mun ase chun ha kha ti mit din ti an khon nak zong ase ha kha ti mit din ti chu chinram kul NLD chawza kai ka in hramdom mi rian asina in nihin tiang tlamtling te in man kho asri lo tia thong kan thai ram sung thong bang rak chimlai rangun le manali election commission zungrin don tu chukhat COVID-19 zot na ani chan rangun ram chan election commission zungrin don tu chung in COVID-19 zot na chot mi atam deu hi in kip a vak in kumsum ruk chung upapol alhan kan in mi apek tar mi ren ton tu deu an se COVID-19 zot na chot mi chung a khwa boi chu khak zong an ital Mandaliram 10 Election Commission zung 10 lut lai u tu cho su ne zungren tuan tu di lak COVID-19 zot na kan I chan di kai zong sin ka phan tia chim November na hai ruk zan lai similam panga tiang a memaram COVID-19 zot na achat mi minung thong so muk la thongwet le zakwa le som kwa le pali an si minung thong khat le zanga le som sri le pasri an thi chang tu chung a minung thong so nga la thong ni le zathum le som nga la pakhat an dam chang I si in chwatar an si chang memaram chunga COVID-19 zot na achat mi an tam big nak chu rangkun khwa si November na hai ruk COVID-19 zot na achon thar mi minung zakwa le som ret le pathum chunga rangkun mi minung zruk le hai ret an itel tia DVB ne tial kum thong ni le kum kul Myanmar ram thim nak result chu November ni hai li zan similam pariat le hai nga a Union Election Commission UEC ni tlamtling te in athan chang pitul hato palai thudan zathum le hai nga chunga NLD party ni thudan zanhi le somnga le pariat USDP ni thudan Kullaruk Shami Phum Party SNDP ni thudan haithum Rakhai mi Phum Party AMP ni thudan pali Taang mi Phum Party TMP ni thudan pathum Paai mi Phum Party ni thudan pathum Kaya mi Phum Party ni thudan panhi Mon mi Phum Party ni thudan panhi Kachim mi Phum Party ni thudan pakhat Zaumi mi Phum Party ni thudan pakhat Wa mi Phum Party ni thudan pakhat le Rakhai mi Phum Shoi Party ni thudan pakhat an chaw Amyota Hoto Palai Thudan Zale Somrukla Pakhat Chunga NLD ni Thudan Zale Somthumna Pariat USDP ni Thudan Pasari Rakhai mi Phum Party AMP ni Thudan Pali Mom mi Phum Party ni Thudan Pathum Kaya mi Phum Party ni Thudan Pathum Sham mi Phum Party ni Thudan Panhi Taang mi Phum Party ni Thudan Panhi
pa ai mi phum party ni thudan pakhat le kachim mi phum party ni thudan pakhat an chau NLD party ni pithong su hlat do a thudan zathum le som kola paruk a chau I USDP party ni thudan somthum le pathum a chau chun tlang chung mi phum party ni thudan somli le paruk an chau ve tia RFA ni atial kum thong ni lukum kul Myanmar ram thimnak me result le thimna atorel tu Union Election Commission UEC kan zoom tha lautia USDP party atan tu minung thong khatleng ni November ni thainga ne pido a du law nak an langter asina in hiben tuk du law nak langter mi chu NLD party ni solkol nak pakhat so asi tia arop yakna du law nak lam azo mi USDP party atan tu thani ABP in an LP mi chu UEC ran twan ningle mi result kan zoom law COVID-19 bom nak tang kam hang in mi pek som nak to mi kan du law tian LP Union Election Commission UEC ni kum thong hi lukum kul thim nak result athan mi a NLD party ni pithong sul hato palai thudan zathum le som kola paruk achau I USDP party ni palai thudan somthum le pathum long achau chun tlang chung mi phum party ni palai thudan somli le paruk an chau tia athan chun mi result chung a USDP party atan tun ha an lung atling law I minung thong khatleng ni du law nak lam an zo hi asi tia RFA ni atial Ramlang thong pang karak chimlai vele chunga COVID-19 zutna chami an tambik na America ram a COVID-19 zutna chami new le khatlang an phanchang November he ruktiang a thi mi minung singni le thongsom nga le thongni tluk an sichang tia wal mi da ni alangtar America ram COVID-19 ithop nak sin a niftin hin COVID-19 zutna a chon thar mi an umpang I a chat mi azal lai slow in akar lai tu an pan chinlang mang Aliam Jia November na hai thum lewa America President Donald Trump ni thong hi la kumkul la kum khat kum chun New York khwa ta lo in America ram chungel de a COVID-19 ikham naksi kham phak ta lai tia rak chim Donald Trump ni New York khwa boy chu ram khir kong le ngan dam nak kong athlai dang thiam lo mi si tia President Donald Trump ni a social phone belai chung a COVID-19 zot na cham mi an tam dik nak ram pani nak chu India ram ase COVID-19 zot na cham mi menung New Redland an sachang tia DVB ne tia Thongni kumkul America ram President Timnaka Democratic Party in Joe Biden ni tay na amhutia President atwan lo mi Donald Trump ni avikhat nak bi ka chawlan asna in Donald Trump ni mi pek nak le mi ril nak a adik lo mi ren ton nak tia achim ton mi chu alit ri lo tia Reuters media ni alangtar Thongni kumkul America President Timnak chu adik lo mi ase minung bakhat khat ni thil dik lo atwa tia President Donald Trump ni a Twitter article Joe Biden ni America ram chunga ram mi me noi nga le singa leng amu America President tun kho nak ding a electoral vote zini le som sri mu her e tutan thim nak a Joe Biden ni electoral vote zathum le prok amu tia TVB ni atial DVC azau tu angai tu nan zati chunga lunglop na tampi kan nei November na hai rezana tong thantin halai